Tentara Ukraina terus menderita kerugian yang signifikan selama operasi militer khusus Rusia. Juru bicara militer Rusia Igor Konasenkov Senin tanggal 14 Juni merilis, tiap hari semakin banyak prajurit Ukraina dari berbagai kesatuan memilih menyerah dibanding bertempur. Juga perpecahan sesama prajurit dan saling menembak satu sama lain. Saya ingin mencatat bahwa dalam beberapa minggu terakhir, insiden yang melibatkan penembakan prajurit Ukraina dari belakang oleh unit nasionalis menjadi lebih sering terjadi di area operasi militer, kata Igor dikutip Tribun Timur hari ini. Igor membeberkan kejadian di dekat Novomihailovka di Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 30 prajurit dari Batalion ke-25 dari Brigadi Mekanik ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina memutuskan untuk meletakkan senjata dan menyerah. Prajurit Ukraina yang menduduki benteng di dekat Sevioroferma meminta komando unit Rusia melalui radio untuk menghentikan tembakan dan menyediakan koridor untuk keluar. Sekitar pukul 10 malam, prajurit Ukraina dengan bendera putih mulai bergerak menuju posisi Rusia. Pada saat itu, unit penghalang nasionalis Ukraina tiba di benteng dengan kendaraan lapis baja dan melepaskan tembakan dari belakang ke prajurit Brigade ke-54 Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat penembakan ini, 32 prajurit Ukraina terluka parah dan tewas, kata Igor. Insiden ini, serta banyak insiden serupa lainnya, dengan jelas menunjukkan bahwa di tengah meningkatnya kegagalan militer dan demoralisasi pasukan Ukraina, rezim nasionalis Kiev berusaha menghentikan mundurnya dan penyerahan unitnya dengan tindakan hukuman dari regu penghalang. Kehidupan prajurit Ukraina dan pejuang unit pertahanan teritorial yang dimobilisasi tidak berarti apa-apa bagi kepemimpinan Ukraina saat ini, kata Igor. The Ukrainian army continued to suffer significant losses during the special military operation. I would like to note that in recent weeks, incidents involving the shooting of Ukrainian servicemen and backed by nationalist units have become more frequent in areas of military operations. Thus, after a fire preparation for an attack by Russian troops near Novomikhailivka in Donetsk People's Republic, more than 30 servicemen of the 25th Battalion of the 54th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces decided to lay down their arms and surrender. Ukrainian servicemen occupying strongholds near Zveroferma asked the Russian unit command via radio to cease fire and provide a corridor for exit. Around 10 p.m., Ukrainian Armed Forces servicemen with white flags began moving towards Russian positions. At that moment, a Ukrainian nationalist barrier unit arrived at the stronghold in armored vehicles and opened crossfire in the back on the servicemen of the 54th Brigade of the Ukrainian Armed Forces. As a result of this shooting, 32 Ukrainian servicemen were fatally wounded and killed. This incident, as well as many others like it, clearly demonstrates that amid growing military failures and demoralization of Ukrainian troops, the Kiev nationalist regime is trying to stop the retreat and surrender of its units by punitive actions of barrier squads. The lives of Ukrainian servicemen and mobilized fighters of the territorial defense units mean nothing to the current leadership of Ukraine. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.